hare mi hewrike on fop la landis ko jawontre parti mon on yii hande gongon feƴƴude kalede men mi réponday ɗo monsieur Ibrahima Khalil Condé, ministre de l'administration du territoire de la Guinée MATDO. On nani ko wi ko yoɓe artir Ousmane Gawal ka parti sina ɗum congrès o wawata wadde ko honno mi faala yetugol jama on ɓeɗo ɓe holli alaji sellu sina pinka ittataɓe ka laamu ɓeɗo ɓe holli peuple de Guinée fou mayde maɓɓe nano ɓurani ɓe yiwde ka laamu ɗo noon kono duwaɗe wadde solution mi yari jonnugol e ɗo faami moƴƴa ko ko wadde jama on fou no immade non alaji sellu ƴettu pinka alaji sellu ƴettu ɗum ɗo ko ma serdu hutta ko ma pinka fette genditela moƴƴa famiro on hakki ko monon ko yewtude so tawi ko ɗon faala ɗon yewtude yen yaw ha jara hay ko yeyten ha toon peuple de Guinée fof si darake ɗo inde alaji sellu o goto yo immo joni peuple de Guinée Conakry tun si immike hande Mamadi ɓay yawgol kalum na ƴettugol visa Mamadi mo wawi immade mi anda noon décision wonaɗo ƴettede ka parti o décision ƴetteteɗe kala ka parti en heeƴa e ɓawa décision kono miɗe andi tun ɓeɗo ɓay tun ɓe laaɓani koɓe gañoɓe min si tawi ko pinkaytata ɓeɗon on yiyay koɓe yaltoyta ɗon en yiyay ene maɓɓe ko yaltidoyte noon en yiyay ene maɓɓe ko yehete noon si tawi tun ko pinka ɓe faala yo fettu lagine en yiyay mi wolal noon minni alaji selu ƴetta e pinka mi wolal minni goɗɗo ƴetta e pinka ɗo ko mi wowli minni si tawi tun ɓe inni ko pinkaytata ɓe ɗon Amara Camara yeetike en o inni mayde maɓɓe neno ɓurani ɓe iwde ko laamu c'est pas grave kono mi yettoto ministre de l'administration du territoire yo ƴettu disposition makko o waɗa saria no doyrana so waɗali saria no juna o jooɗi ke ɗo ɓe gollitirimo nanngugol boddi o nisanay ɗum par ce que goto kala en maɓɓe daroto réponda enna en geste jiɗɗi waɗi ɗi jawle lagine ko ennata ko enjeu on les terres rares koɓe jouye muɗum kon fop muɗum no anda campagne ortirje Mamadi Doumbouya waɗa ɗi e nder leydi lagine fop muɗum no anda buuɗi yaltinteɗi détournement waɗi ɗin fop muɗum kamɓe ka CNRD to no anda fop muɗum wata jama o e jama lagine min feeta min hangaka miɗen andi ko on ko wadde min feeta min hangaka miɗen andi ko on ko wadde jentitoɗe noon la victoire est avec nous. Restons mobilisés pour le grand combat qui nous attend. Alaji sellu yeetike noyi restons mobilisés pour le grand combat qui nous attend. Mais tawi ko ɗum humpa ɗon on yiye yimɓe buno yaltade non ƴetten pinka heɗe mon frère ɓeɓe on ɗon yiɗi ɗo ndeno ɓaɗoɗen ɓe wallahi hara a jaraɓaji ɓe ɗum ko goo ɗi mum ɓeɓe on ɗon yiɗi ɗo comment ndeyitande ɗo feɗɗata ɓe yanade référendum si ɓe falaɗo référendum kase ente moɓide go yimɓe ko jama on fo waɗata hawdata waɗa constitution fotta na kamɓe ɗum ɓe wata jawɗade autour de la table waɗa constitution dans sakuru en ko waɗata ɗum na lawol c'est à dire ɓe kamɓe tigiri ɓe andi CNRD no laaɓani ɓe ko fenade ɓe woni muɗum hino laaɓani ɓe ko fenade ɓe woni muɗum enen kadi hino laaɓani ɓe ko jagguɓe woni muɗum joni noon ɗo yindude alaji selo ƴettu pinka enen yimmoɗen tunde sey immike hande darike billahi Mamadi ɓaytu yawgol kalum na ƴettugol visa ɓe immoto ayo maison central mo ɓe darni koya ko kamɓe natata yo maison central na maison central ga saare gaɗe ɓe naɗa ko koya ko ɓe darni ɗon tigi ko ɗon ɓe nadete ɓeɓe hoolake hoore maɓɓe Mamadi Doumbouya ko début tawi mo wonno en bon position tawi mo woni e laawol moƴƴo mais mani kaɓe okkike ko noppi makko fulɓe ɓe okkike ka noppi makko ta accutu jogito sa acciti ngulam so fulɓe ɓe nangi ngo a hettatango jogitoɗe ɗon to on acciti ɗon hara woni fattoyngal mo nga wonon Mamadi Doumbouya on fop moɗum so on acciti ɗon hara woni fattoyngal mo nga joɗoɗe ɗon yiyon ko waɗata kon Ibrahima Khalil Condé a wata jonde worde yebde des artéries Ousmane Ga ɗum na lawmaga ko salo pariyaga wonno wadde wonde mi monoto ha mi faala yennugol kono miɗe andi moko baɓe ndaara e ɓelan miɗa andi dimoɓe on ɓelan ndaara si mi yenni ɓe wuttoto hakkillal ni ɓe sikkay komi yenno harale na mi yenno miɗe turi Allah jogitoɗe hoore moɗon wakkiluɗe restons mobilisés pour le grand combat qui nous attend ɓeɗo ɓe ammerdata e ɗo ɓe ka tere ɓe tawi ɗen combattude dictature ɓe arata ɗo
ɓe sikka ɓe wawa en urtude guite en immoto combattre ɓe jusqu'à la victoire finale. Vive le président Cellou Dalein Diallo, vive les militants et responsables du parti. Restons focus e laamude lagine satta kadi ɓe ha satta si hoya mais ñande fuɗɗi hoyde o kadi hoye ɓeɓe on no wiide ɗo sayi maɓɓe on ni ɓe profite no ɓe faadara ɓe fof maɓɓe ɓe mari cuuɗi Europe et Amérique on non déjà andanoma c'est pas grave mbeɗen gandi biyeji maɓɓe ɗi fof Oustaz Abdallah wi'i womo tori Allah kala e régime yanɗo lagine si tawi ɗum nam fewugol ɓe waɗi eleni ɓe fewale régime hikkitiɗo nanguɓe ñaawaɓe biyeji maɓɓe ɗi laaminoɓe ɗo 20 jours tun soodi suudu Canada ma Suisse o mbuuɗi leydi ndi jama on jonneɗo ɗo 1,500,000 ɓe feetinkino ɓe yenna nene maɓɓe ɓe yenna baaɓe maɓɓe na nene maɓɓe no ɓurani ɓe Mamadi Doumbouya nene maɓɓe ɓe nguro maɓɓe no ɓurani ɓe nene maɓɓe no ɓurani ɓe Mamadi Doumbouya. Ok, c'est pas grave, à très bientôt, faut des images.